MDA government. MDA government. MDA government. MDA government. Plan sana. Plan sana. District Council. District Council. Kajantia National Council lambat kinong sangsunong jog ilaka nong clear. Kelepelong ya kejing ilang Hakamat Office Deputy Commissioner ke District East Jantia Hills ban persya jore kejing temu ban penelong ya ke public hearing haka kat kendai trek una opera. Na ke bentang ban Senaik Integrated Cement Plan da ke Shri Cement Limited. Habakran ba Presiden Kajantia National Council uba Sambor Milengdo. Uli tu ba kejing yotiat jaka ubri uba nabar ke jela ban bo ke cement factory hagani ke jaka kalong ke bapen ken ya land transfer act. Baladayo banbo ya ke karkhana kena kejaka kan kita ajuruk ke kamrep namar ke distrik kesania iki marrep nak ilaka nuklir bakan penjot ke mariam da ke bakadawru ikejing belajar ke ilaka narpo namar ki karkhana penmido bilat kaseng kelam hamjur ke sarkar bakam dei ban pelong ya ke public hearing haka kat kendai trik una opera balada ke sarkar ke liat ke bor ke Jantia National Council ke mailat bat ke liat ke bor ban pensange ke public hearing da ke bakadawru bakaseng ke aipor ke sarkar bagan juba balor kania balada ke sarkar ke sengap menti ke Jantia National Council bat kipat ba kin wan cheshlong ban penlong da ke jingiki bateng jingiki kewajai ke yang Hakamat ke DC yang Hakamat ke office yang DC tak kamci benta bo perca ya ke jing yada ya tet kendau haperdiu sarpai bahasuklan wa ka Shri Cement ke wami Hikmat dau Bharat Sharma kat kam ke jing chem yang kasen wa ke ni ke jing yada ya tet kendau man ga perca ya ka riwa ka jaj bru ke yang ini ba I hapo mekhalia ka an wumcha ga ya utriri tri muluk lene ya tribal udai thau chau non tribal lene chaki bar jilla hande ka wajia hagani ka benta hagani ka jing temu wanra ka cement plan chemi bata uniu sarpai bahas suklan da dayu ya ka kendau ka wa em hadai stong klem de tip ki wa ha chnong klem de tip ki daloi klem de tip ka district council klem de yo bor na ka state government da no udai ya ka ni ka thau chakini Bharat Sharma wa mi Hikmat ya ka ni ka Shri Cement takani himan ga yi ka wapan snausi yi kam kasen ne ba yi kam kasen ye ni wo percha ya kanu kajing le trekhle yang ki bar jilla hapo kani ka district ke yang I we hapo ka jilla hi woro kawi ne ba I da em ya ka sik schedule wo ya da ya ka kendau ka chiap ka yang I hindres snausi ong wahan la ka tele wat kini kinong mi Hikmat ki yang I man ki kinong pat ke dan hi hadin wa I kam kasen de boy chibun ki jing tho chaka government open senga ya kani ka jing tumu yang kani ka company kawar hawala inspect ya kata kata ko amadai stong chemi wato sudong yang ketu kata da am da ki hali yang ki nang chong chunong yang kata ke ilaka telada kani ke company lai go Hikmat wo chna ya kani ka plan ka yang ka haitai da kata ka ya karep karyang yang kini ki nang chong chunong ki wo am kata ka than te kani le man go ki ko man percha kat kam ka an wo ya da ya ki nong rep ki yang I te I kam ka JNC kam ka sen ka wa hakti hakjat yang pait ba da chimi ya kini garai wa open man ya kini gajingi ki ka jai Hakamat ke DC yang Hakamat office yang DC kam kadak wa penpau cha sarkar wa I percaya lene bom pediang ya kini gajing le yang ka sarkar gajing suki yang ka sarkar halor kini gajing le bean yang kini ki company ta kini hi man ga gajing mut lene gajing temu yang kini gajing ki ka yang I gajing ki gajong I kalong halor gajing persya gajong I ya gajing yede tet kendeu Agasnong daistong kabala jia hapdeng ka Shri Cement Limited balami Hikmat dau Bharat Sharma baduwe usurpa bahaya suklan jongka ubnong song jongka ilka nong kle agajing shisha kane ka jingede thet kala long sop habangi pet ya ki agreement hapdeng kine ki ar party unong de bat kinong thet umdon ka jing don lang jong orang ba shnong lene jong ka daloi jong udaloi bat umdon ru ubar represent na kaliang ka district council ka ba ara ka jing shisha habau no tribal ude jaka shakinan tribal kide ban yo shwa ya ka permission lene ya ka sanction na ka state government kan ya ka neru kat kum ka mekhala land transfer kan ya ka neru ku claim boat ta kane ka pan I ba kane ka jing yede thet kendeu kalong ka ba bean ta hadin ka jing lap jong ikum ka seng ba ka don ka jing yede thet kendeu bean ngilap ha ka jing tho sha deputy commissioner hadin nang ta nakaliang deputy commissioner la forward ya kini jing tho shudu ka sia ka Meghalaya Pollution Control Board bat tang ka taro hen nakaliang jongi ka sengro ngilap ha ka jing tho shudu ka
Commissioner and Secretary jong ka Revenue Department. Hendak haduk kene ke kelimat ke bamentang impan dia jubab na ke sorkar. Ta kene hi ke ba pelong ingi ban pelong kene ke jingiki. Ban persya kene ke jingye de tet kendau be an namar ladangi ailat sakano kibar jelakin sa thet lut kene ke jaka ke jongi sakene ka distrik ke jongi. Lada kene ke jingshna jong kene ke semen plan kan ya sekhamat daki spa teli ki ying tin sakta namar ha saudong jong ketu ke jaka ka baki mut ban te ya kene ke company don kene ki hali ki ba ki jakarep jong ki pajba te ka berapa persen hi na ki pajba apo ilaka narpo kidang depend haka rep karyang te lada kene ke company ka ya sekhamat lada ke sorkar ka ailat da kan kata be ya rep karyang namar mentang ini keren apo ka East Jantia Hill District hi ngidang yo ki juhur ki jingbam gidang fresh ke denaka ilaka nong khle lada ki company ki penjot no saya kete ke jaka ta kalong ka ba ke nyingi bengin nang la ban yo ya kita ki wat kinong rep kan kata nangkong kedai kinong rep ya kejing shisha ngina kalian keseng lena do last month ngila penpena ngila bu jing thok show DC ngila keren syai bakane kejing yede yethet kendeu kade klaim kejing tip jong ke district council lene klaim kejing tip jong kirang ba shnong ki daloi lene jong ke state government ande kejing ong jong CM ba dan jing tip kade tang ban tip miao namar ya kene hi ledang ipet ya kejing jia hadu menta kejing sengap menti jong ke sorkar ngi subah badan ke era ke ke bor ke basyalender ke badan ketiha kene ke benta ta kejing kam hi ke jong CM ha kejing syah bau CM utip bom dan jing tip ula de ban lek da ka kam ula de ban sangat ya kene kejing temu jong kene ka semen plan henre ngisngau thamula ban pej be usu ai tang ki statement bom dan jing tip ha kejing syah ula de responsible person namar maki namar ka district council ke de kanong yada ya ka kendeu ka syap hendela da kene kanong yada ka syu ai tang ki statement hapo media claim dalek kino ki kam ta pen i ba kim long syu kinong yada kila long penban kita kinong lilam ya ka kendeu ka syap ka jongi ki dang mentahi ngi persyang ban yet syada kini ki jingi ki ba jajai tela da ka sorkar kam sengap kinjet sekhmat tengirung yet bi sekhmat da ka bor ban pensengak ya ka public heading